mga guest thang mala jule tene nga rik zindorje tene sole thipa tene chosla tene nga leaf tene nga coordinator chula nga last june tene nga rik zindorje chokne youngster tene ladak yongski mi mga guest la mga guest tang tene lop tukuna jule mga guest kata sangma ken pa nok tene nga lop tukuni tene ata administration na ata juwa pulling jik lop tukun tene na ata khatyo kan ka ata lop tuk man pa lop tuk na ata tene ladak se tene lop tuk na tene ati jalmi mamang pek ngata ladak se chilo khatyo kyak tene oton thun ima khong je se te ngata tene administration na ata tene bar ngata juwa pulling ngata duksteno ka ngata tene administration e chone bilkuna na tene ati thun tene juwa gunna tene de menang stak mane mitang ches pejas te tu changma ngata itok step shik nga nen goshes kapchan charu ngarik zindorje tene sole tene thipa account ngata le district tene on ground ka nga last tokan jik sompa tene choktangi thopa ali murtaza kontene simo ko tene vice president ka ki kargil tene on ground ka last tokan jik sompa tene nga student har student association ko request tokan nangjin inang ko nga le sol aka simo alswach alsach lsw zera choksman pa as a student of Ladakh as a whole student of Ladakh this part to chokshanga last justenne kanang ko nga administration bilkul nga nang stak mitang ches special te lop tuk changma te video conference gutte tene ding ma meeting khachang lik so meeting binang ko nga chuk thupa thakchat labs kanang ko ten thore ane ki gari sumne gari snge barla tene ata social media gutte tene protest shik choche sonstane kanang ko tene ata twitter ka ata hashtag taksanga ji inna press release video ngam press release tang sto press release nang ko nga ji tong ki ka nga tori twitter ka ata ka hashtag ata ka tang chesen yang ata social media gutte thu sangma tenna juwa pulat idini video choche tene men ngata tonsan mo anda teun ki gumsan mo teun ki ngata thore ngata gari sume ka tene lop tuk sangma ka ki lop tuk man pa tene ngata lop tuk ngata ka jalmi ngata lenang tene le philo ngata yot sangma tene tenna juwa pulin ngati tene ka lenang tene kargile ta sangata lop tuk duks te yot ngata lop tuk nang phama yot to te sangma tenna juwa pulin ngata sangma tene ata ka ngati philo atene lop tuk na tene jalmi un khatte yot tene khone tene ngata jap kor la ngata tene ngata yo social media gu tene ngata tang goshes ino yale ka ngata gari ta sangi ja chart metto met naranga blank page ka ta ka ina yo ka ngai ta diste yok ka ni tene ngata lines kun ngata chare ka diste ngata tene diste social media ga naksha gaps te ngata tene post cha ches ino kanang ko tene ngati tuang ches no ki juk me ka ngata 24 hours tene ngata time yo to ngata administration na kanang ko tene thuni te time bota thala chezang ngata bilkul ngata nang stak mitang ches page aste par 24 hours nang ko kuch bi ngata de response ngata leba metto tene luptu kuni de kan yang thakcha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيمي علي مرتضى بغنا student education movement of Kargil SMO के vice president माता सा पतात कोविड-19 सिचुएशन उगा तोशन से फिलहाल दी तो प्रॉब्लम सोसिंग आती चाम से बाहरी जारिंग सो में नका तो कौन सा ज़्यादा लाशा kan दुनिया हिंदुस्तान आती कोना कोना फंसे सोसो और अधून नामो ngati student खची और गांव ngati हिंदुस्तान कोना कोना फंसे वो चाहे जम्मू दुक्तुक या महाराष्ट्र दुक्तुक या साउथ इंडिया दुक्तुक गार का तो न खून सगी मद्देनजर रखते हुए खून सा प्रॉब्लम हल जैसे ngachang student union smoke दोना smoke कारगिली और student union चीन also le student union chin khong niska lok sing nga chang niska lok se di problem fya chang dul la yong sin khoi speran nga cha di chapa le कोशिश बस पिन काफी बार लेकिन खोज nga cha ignore बस खोज nga cha ta sakhash cha jawab chi matang de fila हालांकि एंता जंबोद खो nga cha di de shot nga cha problem in man nga tang ande khong ngati जितने भी एंता बाहर लाए दुक चाम से khong ngati वो हमारे अपने तो ngatang ngatas का तो फेला समन yang sus bacin te वे ngacha sang काफी LG लेटर खिमोस बिस्मिल लेकिन LG ngacha cha जवाब chi matang ना खोज आगे फॉरवर्ड बस पिन से दुआ माजस ना खोज चांदे का रिस्पांस matang de fila दिन खास करके ngati LG माथुर सर्विस बिल्कुल ही ngata इग्नोर बस ऐसे जैसा ने का तो बाहर स्टेट में काफी रिस्पांसिबल और बहुत सारे लोगों को खोज लिफ्ट बस है हालांकि मेघालय तो मेघालय पे पूरा मेघालय के गवर्नमेंट हर किसी स्टूडेंट जो भी बाहर फंसे उनको सगा पेने 3,500 रुपए था उनको फाइनेंशियल एड भी दे दिया है लेकिन हमारे एलजी की जो बिल्कुल ही हमें इग्नोर कर रहा है और हमारे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज को लेकर हमने सोल और स्टूडेंट स्मोक दोनों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम यानी जो अभी हम नीचे एक टैगलाइन में कुछ लिखने वाले मेहरबानी करके आप उसी चीज को अपने एफबी पे खास करके ट्विटर और एफबी पे इस चीज को प्लीज शेयर करना मत भूलो हर किसी को टैग करो ताकि ये बात हर किसी के कानून तक पहुंचे
मेहरबानी अंतंग गाँव सुस का दिवड़िया ते प्लीज शेयर बचा। अस्सलाम वालेकुम।